Sasisian pat ngipinang sebagai pi baro syakanika channel kajangi bat hakanika video nginpai yakini ki post kibarang shalat thamaya po Meghalaya. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru khnamo pinum do iki videos kibing upload. Phila ban follow ru yaka Instagram account kajangi. Ka State Rural Employment Society District Implementing Division Eastern West Khasi Hills District Mairang kapalai ikini ki post mentau benai arajar opsan. Ikiteng jengni ki post kilongomne District IT Manager Accountant but accountant kam DEO. Kelas date dan keterik bakado bapilaban submit applications kare haukat wai terik benai April arajar opsan. Ka post district IT manager ka like away ka upper age limit dan ka kerta ka bahedok kedai lai punyo snam. Ka educational qualification kalau kumne peladeban pendap ya ka MCA lani BE lani BTech haka CSE lani IT lani ECE. Kikam I preference gitu ki badan minimum R6 work experience haka IT lani hakikam e-governance. Kapos accountant ka like away baka upper age limit dan kata ka bahelo ka dayla punyo snam ka salary dan ka tulak padi katsana jarak si benai ka educational qualification kalau kumne peladeban pendap ya ka graduation haka commerce dan business administration baru peladeban dan minimum hendu benai diploma haka computer kinham I preference gitu badan minimum R6 work experience. Kapos accountant kam data entry operator ka like away ka upper age limit ka dayla punyo snam baka salary dan ka tulak padi apa jarak si benai. Educational qualification kalau kumne peladeban pendap ya ke graduation haka commerce dan business administration baru pilih bandan minimum C6 diploma haka computer dan kama I preference ya gitu dan minimum R6 experience. Ki candidates ki belang eligible bagi buku ban apply ya kini ki post pihak ban pendap ya ka standard application form bat pihak ban submit ya ka baru ya ki documents ki jangpi syakane ka address DRDA Eastern West Khasi Hills District Mairang 793120. Pila ban download ya ka standard application form naka link ke bangla po description jangan ke video.